We are coming on the air with breaking news right now. Our exclusive interview with Iran's foreign minister who joined us from Tehran, which just wrapped up moments ago. Mu kiganiro cyihariye cyitwa NBC Nightly News kiba buri mugoroba kuri televiziyo y'abanyamerika yitwa NBC News ku itariki 5 z'ukwezi kwa gatatu kw'ibihumbi 2023. Muri iki kiganiro habaye kuganira na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Iran Bwana Abbas Araghchi. Mu minota 21 uyu mugabo yamaze aganira n'umunyamakuru w'iteleviziyo yatangarije isi yose amagambo akomeye kandi ateye ubwoba ajyanye no kwihorera kose kwa Iran ndetse n'intambara yose muri rusange ya Iran ihanganyemo na leta z'umwe za Amerika yihuje na Israel. Mwisuri zira kamwenyu namba yuzuye umujinya yaravuze ngo Iran igomba gutwika buri kintu cyose cy'abanyamerika kiri mu burasirazuba bwo hagati hose. Anavuga ko Iran ishatse yakora iby'isi yose titeze muri iyi ntambara ikarasa ku butaka bwa leta z'umwe za Amerika mu buryo bweruye. Gusa ariko yavuze ko ibyo atari intego ya Iran kuko ngo yaba ari byo bashyize imbere misile zabo bari kuziha umuvuduko n'ingufu bihagije ku buryo zaguruka mu kirere igihe kinini ku ntera ndende ishoboka. Hashize iminsi 21 avuze ibyo ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu kw'ibihumbi 2023 Iran yashyize hanze amashusho yateye ubwoba isi yose ku rwego rw'uko buri wese wayabonye yifashe ku myanya ndangakumiro. Binyuze muri aya mashusho isi yose yiboneye neza ko Iran ishobora kubiri gupanga ikintu kinini cyane kitigeze gikorwa n'undi wari we wese mu mateka yose y'isi. Na mashusho magufi bakoze bakoresheje ubwenge buhimbano AI akaba amashusho arekeye n'amasegonda 45 yonyine ariko ibiyakubiyemo bigaragaza ikintu kiremereye kandi giteye ubwoba. Muri aya mashusho hagaragaramo misile nini cyane ya Iran ituruka ku butaka bwa Iran nyirizina ikinjira mu kirere yafatiyeho. Uko iyi misile yazamukaga mu kirere ifite aho yerekeje hari abari bayihanze amaso ku butaka bafite akanyamuneza ku maso yabo. Abo bayirebaga izamuka mu kirere n'abaturage bo mu bihugu byose byarashwemo ibisasu bikaze by'abanyamerika bikozwe n'abanyamerika nyirizina mu ntambara leta z'umwe za Amerika yagishoza kuri ibi bihugu mu bihe bitandukanye by'imyaka yashize. N'abaturage b'i Hiroshima na Nagasaki mu Buyapani, abo muri Vietnam, muri Afghanistan, Iraq, Yemen, Iran na Gaza. Aba bose muri aya mashusho bagaragara bahanze amaso mu kirere bari kwitegereza iyo misile irashwe na Iran ndetse bakanakwereka n'utwana duto tw'udukobwa twangijwe n'ibigabo bikuru by'ibisaza birimo abategetsi n'abaherwe bakomeye muri leta z'umwe za Amerika byagiye bidufata ku ngufu mu myaka yashize maze abo bose nibahanwe. Muri aya mashusho kandi hagaragaramo umujenerali wa Iran wari igihangange cyane witwaga Qasem Soleimani wishwe n'ibitero bikaze bya leta z'umwe za Amerika ndetse hakanagaragaramo Bwana Ayatollah Hussein Ali Khamenei nawe wishwe n'ibisasu bikaze by'abanyamerika mu minsi yashize. Aba bose baba bari kwitegereza iyi misile iri kogoga ikirere iriho idarapo rya Iran. Nyuma y'akanya iyo misile iri mu kirere iracurama ikagaruka ku isi yafatiyeho ikamanukira mu kirere cy'umujyi wa New York igahanuka butosho ikisekura kuri cya kibumbano kinini cyane kiri muri uyu mujyi wa New York cy'umugore wambaye ikamba uzamuye ukuboko kw'iburyo gucigatiye urumuri Statue of Liberty kigashwanyuka ibimanyu byacyo byose bikagwa mu mazi ku ndiba z'inyanja. Mu magambo make aya mashusho agaragaza ugushaka kwihorera kwa Iran kuri leta z'umwe za Amerika ariko bakanahorera buri muturage wese w'inzira karengane kuva ku twana duto kugeza ku bakecuru bahitanywe n'ibitero bikaze bya leta z'umwe za Amerika mu bihe bitandukanye by'imyaka. Ariko si ibyo gusa amashusho agaragaza, oya anagaragaza ko Iran ishobora kuba iri mu myiteguro ihambaye cyane yo gukora ikintu kinini cyane gisa nk'ubwiyahuzi. Bakaba barasa misile zabo ku butaka budahangarwa ku isi bwa leta z'umwe za Amerika by'umwihariko mu mujyi w'igitangaza muri iki gihugu New York. Ubyumve neza ko aya mashusho agaragaza ko Iran ishobora kwihorera kuri leta z'umwe za Amerika kandi mu buryo bushaririye cyane. Ibi buri wese uzi neza ibijyanye n'ingufu z'ibya gisirikare ku isi yakubwira ko bisa nk'ibidashoboka kuba misile ya Iran yakwisekura ku butaka bwa leta z'umwe za Amerika kuko isi yose ziko nta misile ifite ubu bushobozi Iran yigeze itunga. Ariko ibi birashoboka kuko Iran iri kurwana nk'idafite icyo yahomba kandi yavuze ko ibitsi bitwaro binini cyane isi yose itigeze imenya bifite ubuhangange n'ubushobozi biremereye. Ese koko turetse kubeshya Iran iri guca amarenga yo kurasa ku butaka bwa leta z'umwe za Amerika yabibasha ikarasa misile igaturikira New York? Iyo ubwayo yaba ari inkuru yahita ihindura amateka y'isi yose mu bijyanye byose n'intambara. Ariko se nyine Iran irabishoboye? Ubundi ni ibiki bisabwa cyangwa ni misile ingana iki Iran isabwa kubifite yabasha kuguruka ibihumbi by'ibirometero igaca hejuru y'ibihugu byinshi ikambuka inyanja ikinjira ku mugabane wa Amerika ya ruguru paka mu kirere cya leta z'umwe za Amerika ikarinda ubwica muri humye intwaro za mbere zikaze ku isi mu gucunga ikirere zicunga ikirere cya leta z'umwe za Amerika ikicoka hasi igaturika? Mu by'ukuri iyo misile yabimeze ite? Koko se Iran irayifite cyangwa no kwirarira? Ubundi bikomeye bingana iki kurasa misile ku butaka bwa leta z'umwe za Amerika?
Ese urabizi ko Uburusiya n'Ubushinwa biri gufasha Iran muri iyi ntambara ariko mu ibanga rikomeye? Ibi byose ndabigusobanurira neza akantu ku kandi, menya neza kuri kunyumva witonze nta kikuruguya. Muhaye ikaze mu gice cya 8 cy'uruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation, cyagihe isaha itera ibara kimanuka yerekeza kuri 0 ngo bikurure imbarutso y'igiturika. Ese koko iki giturika cyashwanyagurikira ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika? Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe uri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe gafungura insogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Ikaze. Twese niko tubishaka, kwiga tugatsinda uruhushya rw'agateganyo provisoire vuba mu gihe gito gishoboka, ariko abenshi muri twe tudindizwa no kubura umwanya uhagije wo kwiga amategeko y'umuhanda. Ahanini bituwe nuko kuyiga bisaba kuva mu rugo cyangwa mu kazi ukerekeza mu ishuri riyigisha, wagerayo ugasanga n'ibiciro byo kwiga birahanitse cyane. Igisubizo kibi kandi kirambye cyabonetse hamwe na Nkotanyi Driving School. Nta kuva mu rugo cyangwa mu kazi, nta no kongera gusiganwa n'igihe ngo ugiye mu ishuri kwiga ubyigana, kuko ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo busobanutse cyane unyuze ku rubuga wa3ibyapa.com. Ibaze ko guhera ku mafaranga 300 y'u Rwanda gusa ushobora kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bworoshye cyane, aho ushobora gusoma magazeti ya leta, ibyapa by'ubwoko bwose, ukareba amashusho ateguranwa ubuhanga n'abarimu b'abahanga, ukanisuzuma ukora imyitozo myinshi ku minota 20 neza nk'uko ikizami cya polisi kiba giteguye. Wasoza ukabona amanota y'imyitozo wakoze n'ibisubizo by'ukuri. Ikiza kuruta ibindi nuko ushobora kwiga aho waba uri hose ku isi, kuko uru rubuga ruboneka mu ndimi 3 zirimo Ikinyarwanda, Icyongereza n'Igifaransa. Kwigana natwe biroroshye cyane kuko birihuse, ibiciro biri hasi, wiga igihe ushakiye kandi mu buryo ushaka. Andika muri Google yawe aka kanya cyangwa irindi shakishirizo wa3ibyapa.com utegurane ikizamini cyawe, icyizere cyo gutsinda. Ku bindi bisobanuro ushobora kutuvugisha cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp yacu uri kubona muri screen yawe, cyangwa ukohereza email kuri nkotanyidrivings@gmail.com. Kuva ku mpera y'intambara kabiri y'isi yose mu 1945 kugeza uyu munsi hashize imyaka 81, ariko iyo myaka yose Leta Zunze za Amerika zabayeho zimeze nk'umuyobozi w'isi yose ushyiraho amategeko ibindi bihugu byose mu isi bigenderaho, uyarenzeho agahura n'umujinya ukaze w'iki gihugu. Muri iyo myaka ku ngingo yose ijyanye n'ingufu z'ibya gisirikare, Leta Zunze za Amerika ziswe igihangange kurenza undi wari we wese mu isi. Bakoze ibishoboka byose igisirikare cyabo bakigira ikidahangarwa, kandi imbaraga zabo bazishyira hafi ya buri hantu hose kuri mubumbe, ku buryo kwishyira mu mwanya wa polisi y'isi yose ari ibintu byaboroheye. Ibaze ko kuva mu 1945 intambara kabiri y'isi yose irangiye, Leta Zunze za Amerika nicyo gihugu cya mbere ku isi cyakoze ibikorwa biremereye bya gisirikare byinshi ku isi hose hirya no hino mu bihugu bigiye bitandukanye. Ubyumve neza ko mu myaka 80 ishize Leta Zunze za Amerika zagabye ibitero binini cyane by'indege z'intambara mu bihugu 37, bazuturutse ku Buyapani baturikije mu 1945 ukageza kuri Iran bahanganyemo uyu munsi. Naho ufashe ibihugu byose Leta Zunze za Amerika yaturikijemo ikoresheje ibisasu byabo biremereye, ukongeraho ibyoherejemo abasirikare bayo kurwana intambara zo ku butaka, usanga ari ibihugu byose hamwe birenga 39. Wakongeraho ibyo Leta Zunze za Amerika yakoreyemo ibikorwa by'ibanga bijyanye n'ubutasi kugeza ku bijyanye n'iby'umutekano byagiye bigira ingaruka ku guhindura ubutegetsi bwariho muri ibyo bihugu, gusanga ari ibihugu 84. Ni ukuvuga ko mu myaka 80 ishize ibihugu 84 hirya no hino ku isi hose byaturikijwemo ibisasu bikaze by'Abanyamerika, bisukwamo abasirikare b'Abanyamerika binjira barasa cyangwa se bakurirwaho ubutegetsi ku ngufu bikozwe na Leta Zunze za Amerika. Ni hafi kimwe muri buri bihugu bibiri ku isi hose cyagonganye na Leta Zunze za Amerika muri iyi myaka ishize. Ibaze ko kuva intambara kabiri y'isi yose irangiye, Leta Zunze za Amerika zagabye ibitero binini cyane byose hamwe bisaga 470 mu bihugu birenga 80. Bivuze ngo Leta Zunze za Amerika igisirikare cyayo cyarashe hafi 44% kw'ibihugu bigize isi, kandi ibyo bihugu byose nta na kimwe cyarashweho ngo gitinyuke kwihorera binyuze mu kuba nacyo cyafata intwaro kikarasa ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika mu buryo bweruye nk'uko nabyo byagiye byatakwa ku butaka bwabo. Nibyigeze bibaho mu mateka, kandi na n'ubu byegere kudashoboka kuba hari igihugu cyatinyuka no gutekereza kuba cyarasa misile yacyo ku butaka bwa Leta Zunze za Amerika nyirizina, apana ibirwa bito bito by'iki gihugu. Ubyumve neza ko no mu mateka yose y'iyi si ibihugu byatinyutse kwataka Leta Zunze za Amerika mu buryo bweruye bikarasa bikanica Abanyamerika, ibyo bihugu n'imbarwa, kandi nabyo nyuma byahuye no kwicuza gukomeye cyane.
ni ibihugu birimo nk'Ubwongereza bwatangije intambara yeruye ku Banyamerika mu 1812, Mexico mu 1846 no mu 1916 mu buryo tuzagarukaho gutaha. Mu babigerageje kandi harimo n'Ubuyapani. Ibyababayeho mwese murabizi byatumye bapfukama imbere y'Abanyamerika. Ibindi bihugu ni nk'Ubudage na Iran byatatse ibikorwa by'igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika, ukongeraho n'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda wagabye igitero kinini cyane cy'ubwiyahuzi ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika ku itariki 11 z'ukwezi kwa 9 2001. Ibyo bihe byonyine nibwo Amerika yatatswe, ariko nibyigeze bibaho ko mu kirere cya Leta z'Ubumwe za Amerika mw'imbere mu gihugu hagurukamo indege z'intambara z'umwanzi zikoreye ibisasu. Ibyo bintu n'inzozi ubwazo zirema ibitabaho nizabigushuka. Ubyumve neza ko mu bihe by'intambara y'ubutita Uburusiya bwagaragaje kenshi ko bwiteguye kuba bwarasa misile z'ibikoko ku butaka bw'Abanyamerika, ariko byarangiye batabikoze, kandi nibo bonyine Leta z'Ubumwe za Amerika yari ifite ubwoba bwinshi ko babikora. Ibi bisobanuye ko ubutaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika butajya buraswa bibaho, nta gisasu gishobora kubuturikiraho cyarashwe n'umwanzi. Gusa ariko uyu munsi Iran iraca amarenga akomeye cyane yo gukora ibyananiye abandi bose ikarasa ku butaka ngo budakorwaho. Ariko bikomeye cyangwa se bigoye ku ruhe rwego kwataka Leta z'Ubumwe za Amerika ukagaba ibitero biremereye cyane kuri ubu butaka bw'iki gihugu? Kuki ibihugu byose binanirwa kwataka iki gihugu mu buryo bweruye kandi cyo kibataka kikarasa aho gishaka hose ku isi? Ibi byaba bigarukira mu gitinyiro n'ubwoba Leta z'Ubumwe za Amerika yabitse mu bindi bihugu? Dore impamvu. Leta z'Ubumwe za Amerika ni igihugu kiri mu bya mbere ku isi hose biherereye ahantu heza kurenza ibindi bihugu byose, kuko ahantu iki gihugu giherereye ubwabyo bihuje n'ingufu z'igisirikare cyabo kinini kandi gikomeye kinateye imbere mu ikoranabuhanga ryose rya gisirikare. Ibyo ubwabyo bituma byegera kudashoboka kwataka Leta z'Ubumwe za Amerika uko wiboneye. Leta z'Ubumwe za Amerika izengurutswe n'inyanja ngari zirimo nk'inyanja Atlantic mu burasirazuba n'iya Pacifique mu burengerazuba, kandi izo nyanja zose ni nini bihagije kuko zifite ubugari bw'ibihumbi by'ibirometero. Ukongeraho nuko Leta z'Ubumwe za Amerika mu majyaruguru ihana imbibi n'igihugu cya Canada, mu majyepfo igahana imbibi na Mexico. Ibyo bihugu byombi bikaba inshuti zikomeye za Leta z'Ubumwe za Amerika. Bivuze ngo rero kwataka iki gihugu unyuze ku butaka byo nibishoboka, kandi ibyo binasobanuye ko uburyo bumwe bushoboka bwo kwataka Leta z'Ubumwe za Amerika ari ugukoresha misile, kandi nazo zitari bwabo misile busanzwe. Ni misile igomba kuba ari nini biteye ubwoba kandi ifite ubushobozi buhambaye bwo kwambuka inyanja. Ubundi buryo bwashoboka ni ugukoresha amato manini cyane y'urugamba n'indege z'intambara zidasanzwe. Ariko mu kuri kuzuye ni uko ibi byose bidahagije kugira ngo urase igisasu kisekure ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika giturike. Impamvu nuko Leta z'Ubumwe za Amerika igira amaso acunga ikirere cy'isi yose, bakagira n'amatwi yumviriza ibibera hirya no hino mu isi hose, binyuze muri system igenzurwa n'ikigo kigenzura ikibi cyose gishobora kwinjira ku mugabane wa Amerika ya ruguru giturutse ahantu runaka ku isi. Ni ikigo cyitwa NORAD, North America Aerospace Defense Command, icunga ikirere cyose cya Leta z'Ubumwe za Amerika na Canada, bakanacunga ikirere cy'isi yose bareba ikidasanzwe gishobora kwinjira ku mugabane wa Amerika ya ruguru. Ubyumve neza ko aho waba uri hose ku isi ukarasa misiri ugamije kwitura ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika, ako kanya mu masegonda make atageze ku 10 kuri satelite z'Abanyamerika bahita babibona igitaraganya itaranava ku butaka, kuko misiri bigomba kwisekura ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Nabivuze mu kanya ko aba ari misiri idasanzwe ibigomba kuba ari nini. Bivuze ngo iyo misiri irashwe aho irasuye haba hari ubushyuhe, kuko mu guhaguruka kwayo moteri z'iyo misire zisohora ibyotsi bivanze n'umuriro. Ibyo bigahita bigaragara ku byuma bicunga ikirere biba bigenzurwa buri segonda rya buri munota n'abagize icyitwa United States Space Force. Bahora bareba ibibareba n'ibitabareba byose bibera hirya no hino mu isi hose bakoresheje amasatelite. Iyo rero misiri imaze kuva ku butaka, Abanyamerika baba bamaze kuyibona maze bagatangira kwicungira hafi bakoresheje amaradari yabo agiye ari mu birindiro bya gisirikare bafite hirya no hino ku isi hose, kuko bafite ibirindiro bigera kuri 200 hanze y'igihugu cyabo biri hafi muri buri gihugu kiri ku isi. Bakoresha izi radari bakamenya aho iyo misiri yerekeje, bakamenya umujyi nyakuri wo muri Leta z'Ubumwe za Amerika iyo misiri ishobora kwisekuramo, bakamenya umuvuduko iyo misiri iri kugurukaho, bikanaborohera kumenya igihe nyakuri irinjirira mu kirere cya Leta z'Ubumwe za Amerika, ndetse bikanabafasha kumenya igipimo nyakuri iyo misiri igamije guturitsa ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika. Niba ari ibirindiro bya gisirikare, ikibuga cy'indege, ikigo cy'ubutasi, inyubako y'umutegetsi cyangwa ikindi kintu. Mu minota mike iyo misiri bikiri kwambuka inyanja itaragera mu kirere cya Leta z'Ubumwe za Amerika, bamwe bitwa NORAD baba bamaze gukusanya amakuru yose kuri iyo misire, niba kuko ari igitero cya nyacyo cyangwa ari ikindi kintu. Kuko abitwa NORAD bagenzura buri kintu cyose kibera mu kirere, by'umwihariko cya Leta z'Ubumwe za Amerika. Ibaze ko n'indege isanzwe y'ubucuruzi iri mu kirere, sinyare zayo zikabura kuri radari cyangwa zikaguruka mu buryo budasanzwe, ako kanya bahita bohereza indege z'indwanyi karahabutaka zikayisanga mu kirere, kandi ziza zipakiye ibisa
ibisasu mu buryo bwuzuye ku buryo habayeho kudasobanukirwa iby'iyo ndege biba ngombwa ko bayiturikiriza mu kirere. Iyo ndege y'ubucuruzi igashwanyagurika n'abayirimo bose bagapfa, aho kugira ngo iyo ndege iturikire ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika ihitana ibihumbi by'ubuzima bw'abantu b'inzirakarengane. Bivuze ngo ntibibaho gutunguza Leta z'Ubumwe za Amerika igitero gikaze nk'uko yo ibikora mu bindi bihugu, kuko gutunguza Leta z'Ubumwe za Amerika iturika ry'ibitero bikaze bya za misile byasaba ko iyo misile iraswa ikava ku butaka moteri yayo itigeze isohora umuriro cyangwa umwotsi, kandi ibyo ntibishoboka. Ndetse iyo misile byayisaba kugenda itagaragara kuri za satelite nibonwe n'amaradari, kandi igakora ibishoboka byose ikambuka inyanja Atlantique cyangwa iya Pacifique mu masegonda make cyane, ku buryo Leta z'Ubumwe za Amerika zitabona umwanya uhagije wo kuyitegura. Iyi misile imeze gutya mu buryo bwuzuye ntibaho. Igisirikare cya Leta z'Ubumwe za Amerika kirwanira mu mazi kirenze kuba ari igisirikare gisanzwe cy'igihugu, kuko kitagenzura amazi y'abanyamerika gusa, ahubwo kigenzura hafi ya buri nyanja nini yose iri kuri iyi si, kuko amato manini yabo y'urugamba ubara hariho hose mu nyanja nini zigize isi, kandi aya mato aba ari manini bihagije, anafite intwaro nini z'urugamba ku rwego rw'uko ayo mato aba anafite, ndetse yanarasa misile nini cyane z'imigi zimwe zihagarikira ibisasu mu kirere. Bivuze ngo Leta z'Ubumwe za Amerika binyuze mu mato manini yabo ya aircraft carrier bahagarika buri misile yose yakwerekeza ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika igashwanyurizwa mu kirere ikiri kure cyane y'ubutaka bwa Leta zunze ubumwe za Amerika. Ubyumve neza ko iki gihugu gifite indege nziza zigezweho z'urugamba zaremeye no kumviza ko umwanzi yinjiriye igihugu aciye mu kirere mu buryo bwa misile cyangwa indege z'intambara, maze bakaba bahagarika icyo gitero hakiri kare kitarasatira Leta z'Ubumwe za Amerika nyirizina. Ikindi kandi icyo gitero kibaye hakagira misile ibasha kwinjira mu kirere cya Leta z'Ubumwe za Amerika ku bw'amahirwe make ikisekura ku butaka bw'iki gihugu, Leta z'Ubumwe za Amerika ishobora guhita ikora ibyitwa second strike, ikarasa yihanukiriye uwohereje iyo misile, kandi icyo gihe Leta z'Ubumwe za Amerika yakoresha ibisasu binini cyane biri mu byiza bafite kurenza ibindi, ku buryo bamenya neza ko umwanzi bamuhaye isomo rifatika. Hari nubwo bashobora gukoresha ibisasu kirimbuzi mu gitero bagaba cyo kwihorera, maze intambara ya gatatu y'isi yose igatangira mu buryo bweruye, kandi igakoreshwamo ibisasu kirimbuzi, maze hakabaho kurimburana nta mbabazi. Ariko ibi nanone byegere kudashoboka, kuko ibitero byagabwa kuri Leta z'Ubumwe za Amerika bihagarikirwa kure cyane y'ubutaka bw'iki gihugu, kuko bafite ibirindiro bya gisirikare hirya no hino ku isi hose, ndetse Leta z'Ubumwe za Amerika ubwazo zigira intwaro nziza z'ubwirinzi bw'ikirere zihambaye kurenza izindi zose zigeze zikorwa ku isi hose, zirimo nk'urukoko rw'intwaro yitwa Ground Based Mid Coast Defense GMD, yaremeye guhagarikira mu kirere misile nini cyane zikaze zo mu bwoko bwa ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, zimwe zambukiranya imigabane n'inyanja zikiguruka mu kirere kandi zikagira iturika riremereye cyane. Bakagira n'intwaro nziza z'ubwirinzi bwa THAAD yaremeye gushwanyaguriza mu kirere za misile ku butumburuke bwo hejuru cyane, kure cyane y'ubutaka, ku buryo nta misile ishobora gusatira ubutaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika itaragirwa umuyonga. Iki gihugu kinagira intwaro nziza zo ku butaka zirinda ikirere zitwa Avenger Air Defense System, ziturikiriza mu kirere intwaro zikaze z'intambara zirimo nk'amadrone y'ubwiyahuzi, indege za kajugujugu n'indege z'indwanyi karabutaka zigurukira hafi cyane y'ubutaka. Bakanagira n'izindi ntwaro zikaze zo muri ubu bwoko zitwa Phalanx CIWS, zo zakorewe guhagarika ibitero bito bito bigabwa ku ntera ngufi biturutse ku butaka. Ndetse bakanagira n'izindi ntwaro zirinda ibitero bikaze byo mu kirere za IFPS, Indirect Fire Protection Capability, nazo zihanura amadrone y'urugamba, ibisasu bya cruise missile n'amarokete, byose bihurira ku kuba bigurukira hafi cyane y'ubutaka. Bivuze ngo kwataka Leta z'Ubumwe za Amerika bikaguhira byegere kudashoboka, kuko ikirere cy'iki gihugu kirarinzwe cyane kandi kirinzwe n'ibikuta byinshi by'ubwirinzi bw'ibitero bikaze, ku buryo guca muri humye ubwo bwirinzi bwose ugatobura izo nkuta mu magambo make yumvikana neza nibishoboka. None ku gihugu nka Iran kiri muri bitanu bya mbere ku isi hose mu gukora misile z'ibitangaza zikanganye ku rwego rw'isi hose, kuba barasa ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika nyirizina misile ikagera ubwiturika itashwanyagurijwe mu kirere, byabasaba misile imeze ite yabasha guca mu myanya y'intoki intwaro zose z'ubwirinzi bw'ikirere cya Leta z'Ubumwe za Amerika ikanambukiranya inyanja itigeze itangirwa n'ubwirinzi bukaze bw'amato y'Abanyamerika. Dore uko iyo misile byibuze igomba kuba imeze mu buryo bwuzuye.
Iran kugira ngo irase misile ibashe kwitura ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika iturike. Iyo misile byayisaba kuba ari ICBM, Intercontinental Ballistic Missile, ishobora kuba yaguruka mu kirere ku ntera ndende ishoboka, ikambukiranya ibihugu byinshi n'inyanja, byibura ku buryo yagenda ibirometero bisaga 12,000. Iyo kandi yaba ari misile ifite ubushobozi bwo kwisekura aho ariho hose ku isi, byibura yabibasha kugendera ku muvuduko w'ibirometero 7 mu isegonda rimwe. Iyi misile yabigenzurirwa ku ikoranabuhanga ryitwa INS, Inertial Navigation System. Iyi system ni imenya ngo misile yarashwe igeze he, yerekeje he, bidasabye gukoresha GPS. Bega n'ubuyobozi bwihariye bwa misile ariko bwubakanye nayo mwimbere. Ubu bugenzuzi bwayo rero bukoresha ibyiyumviro by'ikoranabuhanga byitwa gyroscope, bimenya neza icyerekezo cya misile mu kirere n'uburyo iri kugenda yikaraga. Iyi misile kandi ikanagira n'ibindi byiyumviro by'ikoranabuhanga byitwa accelerometer, bimenya neza ibijyanye n'umuvuduko byose bya misile mu gihe iri mu kirere. Ibi bifasha barashiyo misile gukomeza kuyikurikirana mu gihe itaragera ahantu nyakuri igomba kwisekura igaturika, ku buryo iyo habayeho impinduka bitewe n'umuyaga w'isanzure barongera iyo misile bakayisubiza ku murongo bakoresheje mudasobwa yabo, bakanifashisha satelite n'ikoranabuhanga rya stellar navigation, bagahindura umuvuduko, icyerekezo n'ubutumburuke bwa misile iri kogoga ikirere. Misile zo muri ubu bwoko zigezweho zikoranye cyitwa MIRV, multiple warhead. Ni ukuvuga ko iyo misile ibirenze kuba ari igisasu gusa, ahubwo iba yikora ibiturika byinshi ku buryo misile iba ari imwe ariko igaturikira ahantu harenga 20 icyarimwe kandi hatandukanye, ukaba wagira ngo harashwe misile 20 kandi ari imwe yari yikoreye ibiturika 20. Ubyumve neza ko iyo misile iba igomba kuba ikoze mu byuma bikomeye kurenza ibindi byose ku isi, kuko kugira ngo iyo misile yinjiriye mu kirere cya Leta z'Ubumwe za Amerika nitangirwe nk'intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere, byayisaba kuva mu isanzure ikinjira mu kirere cy'isi iri ku muvuduko wa kilometero 8 mu isegonda rimwe gusa, hafi ibirometero 25,000 ku isaha. Ku muvuduko nk'uyu kuri misile iri mu kirere uburenze ukabije ku rwego rw'uko iyo misile igomba gushwanyuka igahira mu kirere ikiri kumanuka yerekeza ku isi, igashwanyuka ikaba umuyonga. Mu gukemura icyo kibazo rero iyo misile byayisaba guhabwa ishusho yihariye ihangana n'umwuka w'isanzure, ndetse iyo misile mu kwirinda ko yatangirwa n'ubwirinzi bw'ikirere cya Leta z'Ubumwe za Amerika, Iran byayisaba kwiherekesha izindi misile z'ibipiratano byo kujijisha intwaro z'ubwirinzi bw'ikirere, cyangwa se bakarasa misile nk'izo ari nyinshi bakazirasira rimwe, ku buryo zimwe zitangirwa izindi zigaca muri humye izi ntwaro zicunga ikirere cya Leta z'Ubumwe za Amerika bikarangira zituye ku butaka, kuko izi misile ziba zibangutse zigenda ku muvuduko ukubye 20 umuvuduko usanzwe w'ijwi. Misile nk'izi ziba zarasirwa ku butaka cyangwa mu nyanja zirasiwe ku mato ya submarine agendera munsi y'inyanja. Iki gihe nibwo bishoboka ko Iran yarasa muri Leta zunze ubumwe za Amerika bigakunda ikoresheje izi misile mu buryo nakubwiyemo. Gusa ariko misile nk'izi isi yose ziko Iran ntazifite. Gusa abanya Iran bo bavuga ko kurasa ku butaka bwa Leta z'Ubumwe za Amerika bitabasaba gukora iyo bwabaga, ndetse baragaragaza neza ko vuba cyane bashobora kurasa misile zabo i New York ho muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Ese koko Iran izabibasha? Andika igitekerezo cyawe cy'uburyo ubitekerezamo nuko wakira igice cya 8 cy'uruhererekane rw'icyegeranyo kidasanzwe cyitwa Countdown to Detonation. Duhurire mu bice bikurikira musobanurira akantu ku kandi mu mabanga y'ibyahishuriwe abacukumbuzi ku ntambara ya Israel na Leta z'Ubumwe za Amerika kuri Iran. Niba ari ubwa mbere wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranye mu Rwanda, icyo usabwa no gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime Christian. Naho ubutaha.